abebembezi bari kuvugana habe kitongore cya Kafuredi ecekozeremo umurimo gwo kurinda carana n'ecetengo cyo garabuse byo bahangwa borekerengwe byo burambuze nibyo byongerwemo amani okurwobu ehureje tandakaho ikintu cya waste management ningashi ukurinda ibintu birabasa kushisha environment kakasasiro hamwe na ibicupa ubuvera n'ikintu cy'umununga ikitirehetera abo ko manya guno n'umanya gw'abajungu n'umanya gw'abarambuze no bukiraje ngo terehe eje nkora nabo bakinya butungire abo abatuyambere ho kufuna ninga kutunga esete tuyambere ho kwirukanje mu na program stars zimwe na zimwe mu stongore abaka Fred nabagamba ngo bwahata batirama no mukurinda ibyo bahangwa ngo ahabo kuba eshaba kitakozurwe abarambuze babasa kwija kutegana sabwa swara umuntu akujya godi ikitongole kimu barambuze kitongole kimu kurinda ibyo bahangwa bakasanga itwenda tujagarisi tucyayongera kutunga threats zo kushisha environment rivera n'ibicupa ni kimwe kandi n'abari kutahira ifunjo bari kutema imiti abari kwigamo ecari cyo kurindwa abantu ba burijo abarwegitira hansi y'ikigombe cya Kibara Association for Rural and Environmental Development nikitunga barambuze barukikengkumisha tubura mwaka konkariho emikoze zibishara kutamwenjoti nangwa no kuri sororisa makabuzi kawe taruho ukutangire urufunjo kutema ibifunjo bihamu gutekamo indimo rutekamo umuturage wa Bigodi Town Council kandi nkitwasira nka tuwariza mu Town Council wena haganyirwa mu one omukuguza emere iri organic mu campsites izitari zimwe na zimwe habwo kuba ibyi abajungu n'abantu bona bali abarambuza abo kujo mu kiriko byo bakwijana baronda mwana kaferi kwenye mpango abakona abana betu okusiya makarabishira kiro kimwe kutwokubeka tukabeza nibyo tukabaye cyo gukora tukayamba akamba k'indaka amakuru agagasha kwa Anthony Twine.